ubutegetsi bw'ibihugu abaperezida 10 babayeho mu mateka y'isi muri iki kinyejana cya 21. Ese ni abahe baperezida bagaragara kuri uru rutonde? Abaperezida bagaragaza gukandamiza abaturage ndetse no gukandamiza abatavugwa rumwe nabo. Reka turebere hamwe inyandiko zigiye zitandukanye, twifashisha ibitabo bigiye bitandukanye, maze tugende tureba buri muperezida, tumenye byinshi, maze tugende dusobanukirwa akantu ku kandi. Iyi ni imbuga y'ubumenyi, ikaba ari imbuga ya buri kimwe cyose kimenyekana kuri iyi si ndetse n'ibitaravuzwe. Reka duhere ku mwanya wa mbere, tugende tumenya byinshi, maze tugende dusobanukirwa n'impamvu abaperezida bakomeza kugenda bagaragara ku rutonde rw'abaperezida ku isi, bakomeza kuyoboza igitugu kuva mu mwaka yagiye itambuka kugeza magingo aya. Duhere mu kinyejana cya 20, maze tugere mu kinyejana cya 21. Turagenda tuhasanga abaperezida bagiye batandukanye, kuko nagiye mbivuga, turahasanga abaperezida bagera ku 10. Iyi ni Yoshida Muvi Rwanda, nguhaye ikaze nk'ibisanzwe. Ngende Yoshida. Reka duhere ku mwanya wa mbere, nkuko nagiye mbivuga nagutindiye. Reka duhere ku mwanya wa mbere, tumenye byinshi, maze tumenye abaperezida babayeho mu mateka y'isi ndetse bakabana n'ubu bakiriho. Bivugwa yuko aribo baperezida kuri iyi si bakandamiza abaturage, bagakandamiza abantu batavugwa rumwe. Reka byose tubihire ikivimuzi, tujye dusobanukirwa, tugende tumenya akantu ku kandi, maze tumenye igihe bavukiye, tumenye ibikorwa bagiye bakora byatumye baba abaperezida bagiye bahungabanya umutekano n'umudendezo w'abanyagihugu. Ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Uhise ugira amatsiko wibaza uti se umwanya wa mbere uriho nde? Benshi utangiye gutekereza, ese yaba ari Kim Jong-un, ese yaba ari Vladimir Putin? Reka nanjye mbyinjire mu mizi. Ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Turahasanga umuperezida umwe rukumbi, umuperezida wo muri Aziya, Kim Jong-un, umuperezida wa Korea ya Ruguru. Uyu muperezida yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2011. Uyu muperezida yavutse Mutarama tariki 8, 1984. Uyu muperezida ashinjwa yuko ari mu baperezida ku isi bakoresha igitugu, ndetse n'abaturage be akagenda abashiriraho ibihano bigiye bitandukanye no gukumira ibikorwa bigiye bitandukanye. Gusa ikintu wamumenyaho, uyu muperezida Kim Jong-un ni perezida washizweho na papa we witwa Kim Jong-un. Uyu muperezida yagiye akora ibikorwa bigiye bitandukanye, aho bivugwa yuko yishe umuvandimwe witwa Song Ying-dang. Uyu ni umuperezida utajya uvugirwamo. Reka dukomeze tumanuke, tugende tureba byinshi, tumenye abaperezida bagiye bandikwa mu mateka, bakaba ari abaperezida b'abanyagitugu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga nde? Wa kabiri turahasanga perezida w'igihugu cy'Uburusiya, Vladimir Putin. Uyu ni umuperezida uvugwa yuko ari umuperezida utajya ukinishwa, n'umuperezida utajya uvugirwamo. Umuperezida w'Uburusiya, nkuko nagiye ngenda mbivuga, ni Vladimir Putin. Utangiye kwibaza uti se uyu muperezida yavutse ryari? Ubundi ni gute yisanze ku butegetsi? Reka tumenye igihe yavukiye. Vladimir Putin yavutse mu mwaka w'1952. Perezida uvugwa yuko afite ubugome burenze kurusha ubw'abandi baperezida. Nkwibutsa nuko uyu muperezida yabaye mu biro by'ubutasi bya KGB. Reka dukomeze tugende tumenya byinshi bigiye bitandukanye, tumenye byinshi azwiho bigiye bitandukanye abantu benshi batazi. Nuko uyu muperezida Vladimir Putin niwe muperezida uvugwa yuko ari gukoresha ibikorwa bidasanzwe mu gihugu cy'Uburusiya. Akaba ari mu baperezida bahinduye itegeko nshinga, aho yemerewe kuzayobora iki gihugu kugeza mu mwaka wa 2036. Ku mwanya wa gatatu turahasanga nde? Ku mwanya wa gatatu turahasanga perezida w'Ubushinwa. Uyu ni umuperezida wayoboye iki gihugu cy'Ubushinwa kuva mu mwaka wa 2013 kugeza magingo aya akiyobora iki gihugu cy'Ubushinwa, ni Xi Jinping. Uyu ni umuperezida wavutse mu 1953.
bivuga yuko uyu muperezida agenda akora ibikorwa bidasanzwe, aho akora ibikorwa bigiye byo kubangamira abasilamu barenga miliyoni muri iki gihugu cy'Ubushinwa, akabakoresha imirimo igiye itandukanye, aho abakoresha siporo ngororamubiri. Reka dukomeze tumenye byinshi ku abaperezida b'abanyagitugu bayoboye ndetse bakaba baranditswe mu bitabo by'amateka. Ese ku mwanya wa kane turahasanga nde? Turahasanga umuperezida wa Syria. Uyu ni umuperezida wagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri, ubu akaba akiri n'umuperezida. Urumva ko amaze kuyobora imyaka irenga 25. Ese uyu muperezida Bashar al-Assad we ni muntu ki? Yavutse ryari? Yavutse Nzeri tariki 11 mu mwaka w'1965. avuka mu gihugu cya Syria. Bivuga yuko ari mu baperezida bagiye batandukanye, aho yishe abaturage barenga miliyoni b'abasivile. Uyu ni umuperezida utajya ukinishwa, nta muntu n'umwe wigomeka ku butegetsi bwe. Reka dukomeze tugire tumenya abaperezida bagiye batandukanye ku isi, abaperezida banditswe mu bitabo by'amateka, bivuga yuko ari abaperezida batajya bavugirwamo. Abaperezida b'abanyagitugu turahasanga Alexander Lukashenko, ni umuperezida wa Belarusi. uyu perezida yagiyeho mu mwaka w'1994 na n'ubu akaba akiri perezida. uyu muperezida yavutse mu mwaka w'1954, avuga ku itariki ya 30 Kanama. ibyo watangiye kugenda bisobanukirwa. uyu ni umuperezida ugenda uvugwaho ibikorwa bigiye bitandukanye, aho ategeka mu inteko nshinga amategeko yuko agomba kugira amanota hagati ya 80 ndetse na 90. ibyo wabisobanukirwe. Reka dukomeze. Ese ku mwanya wa gatandatu turahasanga nde? Ku mwanya wa gatandatu turahasanga perezida wo muri Afurika w'igihugu cya Zimbabwe, ni Robert Mugabe. uyu muperezida yayoboye mu mwaka w'1980 ageza mu mwaka wa 2017. urumva ko yayoboye imyaka irenga 27. Reka dukomeze dutambagire tumenye abaperezida bagiye bayobora ibihugu bitandukanye bakabikandamiza bakagera aho bitwa abanyagitugu. turahasanga Robert Mugabe. nubwo twari tumurenzeho, yavutse mu mwaka w'1924, atabaruka ku wa gatandatu 2019. uyu muperezida niwe bivugwa yuko yakoze inoti ya miliyari y'idolari, ariko iyi noti nta kintu na kimwe yari isobanuye. Ese ku mwanya wa karindwi turahasanga uwuhe muperezida? Ku mwanya wa karindwi turahasanga Mohamed Gaddafi. uyu ni umuperezida wayoboye Libya, akaba yaritabye Imana mu mwaka wa 2011. Ese yatangiye kuyobora ryari? yagiye ku butegetsi mu mwaka w'1969 ageza mu mwaka wa 2011. uyu muperezida yavutse mu 1942. uyu muperezida azwiho yuko yari yarasezeranyije yuko Afurika azayigira paradizo, akayigira Afurika yunze ubumwe. gusa bivuga yuko yagiye akandamiza abaturage bagiye batandukanye. Reka dukomeze tugire ku mwanya wa 8. Ese ku mwanya wa 8 turahasanga nde? Ku mwanya wa 8 turahasanga Omar al-Bashir. uyu ni perezida w'igihugu cya Sudani, akaba yarakiyoboye kuva mu mwaka w'1989 akageza mu mwaka wa 2019. Ese Mohamed al-Bashir yavutse ryari? Yavutse mu mwaka w'1944. uyu ni umuperezida wagiye iteza intambara zigiye zitandukanye, aho yateje intambara mu gace ka Darfur, ndetse bivuga yuko yagiye yanyiriza buri ibikorwa bigiye bitandukanye, aho abaturage barenga 300,000 bagiye bicwa muri izi ntambara. ku mwanya wa 9 turahasanga uwuhe muperezida? Turahasanga perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba ari umuperezida wa Uganda, akaba amaze kuyobora imyaka irenga 30. ese uyu muperezida ubundi ni ibiki yagiye akora? Ni ibiki bitavugwa rumwe ku butegetsi bwiwe? bivuga yuko uyu muperezida Yoweri Kaguta ari mu baperezida b'abanyagitugu babayeho mu mateka y'isi muri iki kinyejana cya 21, dore ko nawe ari mu baperezida bayoboye imyaka myinshi. Tugeze ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga Theodore Obiang Nguema Mboso.
uyu ni umuperezida wa Guinea Equatoriale yagiye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda kugeza na n'ubu akaba akiri umuperezida, akaba akiyoboye iki gihugu cya Guinea. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri. Ibyo watangiye kugenda bisobanukirwa byinshi, nkwibutsa gukanda subscribe. Wakunze iyi video binyereke kugira tuzajye tubona video zigiye zitandukanye. Ndagushimiye cyane.